We are hiring our financial advisor, development officer. Be part of our team. Flexibility, professional growth, good paycheck. For more details, call on 99577 65530 and 936-5872-336. Send your CV to Kotak Mahindra Life Insurance, Dipu Branch, Town Outpost, Municipal Board, Complex Main Market. Ex-KSA Alumni Meet 2024 Kedamtang tarik sirkep si bedoi pulau unedelo tapi nona bangke tarik krepor ni bang pedo wekpo walam aputak si pini nang tumpan nak kepala lazi niltum men oton akago jo batu we atumi along tingwai si ni tum pacek lo atarik lake non kebangdi krepor ni Haikuni krepor ni si ni tum ex-KSA Alumni Meet papedo ponpo lapen apora bangke nirtum adap porfai bayi sirkep la tim bentum ceng ponpo lamain tur ponte lo tentum kacikimo lahiran sayang deng enpo la dedang pilote nitum isi public meeting pada delegates meeting nitum pedo ponpo alada bayi kep babai kre sialom penitum ceng ponpo la pena pilote nitum la bang suamai kepa ceng ponlo la pen tum kampu ponpo la pen ada along nitum aprang ex KSA amai pulo sub central along alang di Dr. Tuliram Longhang alang di pangsin tum chief guest ason chopalo pen persame ladap nitum alui sarpo kelang di pangsin papono kapen papangjang aluhi kunitum la sikir pondo labang ke aprang nitum KSA along Presiden Kemantang Banglo alang li non ke MP Mate Amor Singh Yusof MP alang li pandai tum papangjang aluhi tu lo alang taprang KSA lo Presiden Iki Tang Banglo pada duntu aku papo tu lo nitum macing hon Sar Bida Singh Ingleng MLA alang li sampai aprang ladak nitum KSA along alang li sampai Secretary Iki Tang Banglo la serang fundamental so alumni mida long tum kapolo kana parta manpeng alhi da tum lokdo non ada autonomous council long ikibom executive member atumdo MSC atumdo depana prang kitang atum setado la si modram lekhe DM autonomous council long panta chupapolo hepsing long par panta papolo MSC la so da si Johnny timum panta papolo la pena prang abarim KSA lo pena prang autonomous council long tak mantang bang George Milik ex-chairman alang panta chupalo Bidasing Nongpi alang lisame ex executive member lo autonomous council long alang panta me chupapolo alang taprang 1980 81 ahud KSA long alang tainut a member lo kitang manglo pena parta Kangjang Terang ex deputy chairman Karbeng autonomous council long alang lepan tani chupapolo Aceh alang lisame netum long prang abang so KSA long iki pontang abang puig lo dan apa sampai dolan roton inti alang sampai executive member Karbeng autonomous council alang lisame prang iki di banglo alang kata me alui manpeng alui ason chopalo dan usuk teron apanda chopalo laben aku dotulam niajum sampi nirola bangchupi alang district commissioner 1987 along lam 86 along lam alang li same niljum KSA along vice president iki tang manglo kemantang manglo la sinon ke deputy district commissioner is Karbeng lo nirola bangchupi pasame nitum jumpa ponlo dan aparta dotulang itu makorte mukul kacar ACS alang kaprang KSA long ke klaim tang manglo la pen long literang non ke AI GP lo alang li same nitum kaprang KSA along claim rapid abang ku ilo betul alang li kasuang deng no pasame alang pata betul no papolong ben horen no PSP salmara si alang non kibom claim bom alang li same aprang ni cumalong presiden Kemantang abang lo 19
91 92 alang li same present totalang ojit timung sar ojit timung alang li same yel tu mera prang 80 81 along alang li same ds keman tang banglo alang phanda chopalo la pen sarim sing teron matera tu teron alang li same expression of case along alang phanda me chopalo na song dak si topik la chopa aluhi pulo la si niltum kado ya men bang non le poripon petet po la si non niltum the semet pini la bang so mai long kani yak tum la hello niltum x KC a members atum do abra president ke bantang secretary ke bantang la person the AGS vice president of members to semet topik la Bramsong kado regional kado subsendung kado la se do ana pan semet pini la bang so a media a true pen a boy pen kacungi bang la hello alang tu tadi krepor ni nang kitong dun pen alir cham nang CPG nang padodun ji la pen labang so alumni midalong nang dun pen alang tu phan samay tum lamthi thini kan ye phana por pi tahai jong sia por dulu pulote la se kan to evan samay tum kacungi pon gela hello do an samay kewang pen ani sivet itu sajun rapet anjora pen apa nani asam program doji cultural program doji halas zone itu apor jong si mesete kan rapet dun rapet ining ciparong pen aku ko alam kethan cimum pen ining ciparong lai hui asonde mesenti posi anu tina ba putin pan itu bakon pe pinlo 1959 pen non doan kedam tang ix do anapan ladak ni tum so hapon lo ladak social media hoi pen la jelang tentang kita mengumpul seding ke parpik lo la pen ang tum dak Halloween tum ke ada pram pen wangsi dak baji sir ke ba tim program pen nang ba kodunji la benani ngang sam ha ajuan ka program anta kelang dur pen di wangsi nil la dak non reception committee la bangso alumni meet chairman pen lo convener pen lo do ana members tu benda na tum pan chuni lo Kusin itu melang sepang dakon lo. Kepat do Adim ke langkung habe arboretum adum hadas din tuma dim pati kon lo. Apa na por bang 9:30 pen 9:30 sign over di. O comment no kole ho. So ne tum mobi isi permanent committee aso ne di. Hoju sing da the ate akema mangala hello ne tum tame social long ta cherap ni bane ning hang do ate tum KC long cherap tum phuse ni tum KC mane kheya phan ko bine claim phone ji pusi aprang ni tum isi semedeng pensini tum da president secretary man lo advisor man lo members ai man lo same ni tum doi se kuru claim lo tan no na bang aku pudho matha thulo ni tum da homoi isi apor hot apor sipi lo social ka ba claim ko dia phan la si non same aku pudho ni tum intang rak asong lang anu til bang podin tame claim chodam ta unang hosi society isi bak mesena ka claim pon dia phan itu makeman lo aposi non amatke la maksud itu reception committee la temporary committee lo la 15 hari pero de la banque ko dissolve so la sofi bang itu moi tu kado beda che domsar che proisar boten itu ada di society aso di forum so ke sengye pan itu kamata namdo lapan hala bange society pan opinion so maklem tu nang ku la maksud pinia bang itu bang dak kompeten pola bange